Pamirsa panincapang wilangan kasus COVID-19 Bali sampun sayantedon ring tanggal 15 Januari warsa kali tali 3 likur. Nanging anutin data perkembangan kasus COVID-19 Bali kantun kauningin wenten pewawahan pasien seda. Asapunika taler ring sajeroning pawahan kasus kauningin langkungan saking wilangan arahina sedurungyane inggih punika kalih diri. Rauh mangkin mawah pitung diri dadosnyane katah wilangan kasus COVID-19 Bali langkungan 107 talian diri wenten adiri pasien seda sangkaning COVID-19 raris pasien kenak nuncap 6 diri. Durung langkungin wilangan arahina sedurungyane asapunika taler wenten ulung dasa 3 diri sane kantun katambahin sampun kasiagayang 53 rumah sakit rujukan mewah 6 genah isolasi terpusat isoter ring samian Kabupaten Kota Diah Dewi Bali Pos.